Ja sam Ivan Lipovac, specijalista epidemiologije, voditelj službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Današnja naša tema je rak kože povodom mjeseca borbe protiv raka, a zadovoljstvo mi je pozdraviti moju kolegicu, doktoricu nauka, primarius Gabi Novak-Bilić, specijalisticu dermatovenerologije. Dobar dan. Hvala, dobar dan. Dobrodošli u moju polikliniku Binova. Drago mi je da možemo razgovarati o tako aktualnoj temi i da smo i dogovorili da to bude u ovom mjesecu kad je mjesec borbe protiv raka općenito, pa tu naravno spada onda i rak kože. Evo kolegice, za početak samo da nam kažete što je rak kože, odnosno koje vrste raka kože imamo. Dakle, kad govorimo o koži onda i o raku, onda zapravo mislimo na najčešće 3 vrste kožnih tumora. To je najzločudniji melanom, o kojem sigurno već i puno svi znaju, ali i manje zločudni i manje opasni, to su bazocelularni karcinom i još jedan planocelularni karcinom. To su dakle oni tumori koje mi svakodnevno viđamo kod ljudi koji su nekad bili, možda se viđali isključivo kod osoba starije životne dobi. Danas se ta dobna granica puno spustila i viđamo ih nažalost i kod mlađih, tako da mislim da je zato i važno da o tome razgovaramo. Da, znači od tih 3 vrste malignih promjena na koži, najčešći je koji? Najčešći je bazocelularni karcinom, on je i najmanje opasan na svu sreću. Njegova karakteristika je da se zapravo lokalno širi i da ne može naravno proći sa nikakvim kremama, mazanjima i tako, nego da se mora kirurški odstraniti. Za razliku od planocelularnog karcinoma i melanoma koji nažalost mogu dati i metastaze, a za melanom smatramo da je i najnepredvidljiviji tumor, jer jednostavno nekad osobe koje imaju melanom ajmo reći, u najgorem stadiju zapravo se redovito kontroliraju i nemaju nikakvih posljedica, dok neko ko može doći sa melanomom koji je u ranijem stadiju mogu prije razviti metastaze koje nažalost onda završe loše. A sad, koliko je njihova učestalost među ljudima po dobi, spolu, zanimanju kod nas u Hrvatskoj? Pa moramo reći da se broj, odnosno incidencija tumora zapravo kože jako povećala, tako da možemo reći da kod muških je to gotovo 4%, a kod žena do nekih 2,8%. I da zapravo u zadnjih 20 godina možemo reći da se taj broj udvostručio. Isto tako, kad već govorimo o statistici, ja bih možda iskoristila priliku da kažem da smo na 4. mjestu u Europi po smrtnosti od melanoma. Dakle, to smo stvarno na jako visokom mjestu. Naravno da tome doprinosi to što smo mediteranska zemlja, što imamo puno sunca i što naravno su ljudi puno borave, izloženi su ultraljubičastom zračenju. A sad, kad smo kod toga, kako je sa liječenjem, koliko je uspješno liječenje, naravno vjerojatno kad se otkrije, u kojoj fazi, pa nešto o tome da nam kažete. Tako je, dakle, koji za sve druge tumore, tako je ista stvar i sa tumorima kože. Što ih ranije otkrijemo, to je liječenje uspješnije, odnosno za neke možemo reći da smo izliječeni kada se uklone, pogotovo recimo bazocelularni karcinom gdje zapravo ne zahtijeva nikakvu dodatnu obradu osim praćenja dalje ožiljka, dok recimo kod planocelularnog karcinoma, melanoma, naravno se u toj nekakvoj daljnjoj obradi uvijek su praćenja i ultrazvučna limfnih čvorova i krvne slike i naravno kontrole kože cijelog tijela. Tako da zato i je važno da razgovaramo i da ljudi dođu čim nešto primijete na koži, a ne čekati. Jer moram naglasiti da taj oblik raka ne boli, znači on ne svrbi, on ne peče, dakle ništa nam se ne dešava, dok jednostavno kako kažu pacijenti, pa tu je, ne smeta me, pa nek bude. Znači to ne raditi. Dakle, uvijek je bolje doći kod dermatologa ili kod svog obiteljskog liječnika pitati šta je to, mislim, to mi se pojavilo i da se onda na vrijeme makne. Jel? Znači, ako ima podmukli tijek, znači nema nikakvih Tako je, jer simptoma. dok već krene to krvariti ili dok već to ljude u tom smislu smeta, onda već obično bude i kasno. Jel? Tako da je bolje se javiti što ranije.
Pa ste spomenuli da postoji taj uzlazni trend novooboljelih, znači svake godine ih je sve više. Sad, razlog je bolja dijagnostika ili nešto drugo? Pa ja bih rekla da je bolja dijagnostika, naravno, zahvaljujući dermatoskopiji. To je, dakle, naša, kako da kažem, danas nezaobilazna metoda kontrole i pregleda kože i otkrivanja svih pigmentnih, nepigmentnih promjena na koži. Tako da mi zapravo sa dermatoskopom možemo uočiti tek neke početne promjene i već uputiti pacijenta na odstranjivanje iste. I naravno time otkrivamo, dakle, i melanome i te druge tumore koji su u početnoj fazi i to i je cilj. Dakle, nije cilj otkriti tumor kojeg već vidimo, kako se mi volimo našaliti iz aviona. Dakle, treba vidjeti znači dok je u najranijoj fazi, dakle, onda je to i bolje liječenje, bolje izlječenje i bolja prognoza. Što se tiče, osim te dobre dijagnostike danas, ja bih rekla da ipak i svijest ljudi bolja, zahvaljujući i ovakvim razgovorima i medijima, dakle, gdje ipak se promovira odlazak na preglede, na kontrole, da se ljude educira što je važno pratiti, što gledati i kako se ponašati s time. Da, sad navodno će uskoro krenuti ovaj nacionalni program za rano otkrivanje raka kože, to se očekuje, to je pred nama. Evo, nadamo se da će to i saživjeti. I sigurno doprinijeti još boljem tako i ranijim otkrivanju problema. Sad, ljudima uvijek pitaju, znači sad postoje nekakvi rizični faktori, uvijek za nastanak nekakvog tumora postoje rizični faktori. Kod raka kože, koji bi to bili najvažniji rizični faktori za njihov nastanak? Dakle, tu je najvažnije to ultraljubičasto zračenje, dakle ta izloženost suncu. Kao što sam već spomenula, mi jesmo mediteranska zemlja, dakle puno su ljudi na suncu, dakle, ali ne govorim sad samo o ribarima, mi imamo i puno poljoprivrednog stanovništva, tu su građevinski radnici, znači koji su jednostavno profesionalno izloženi i oni su po 10 sati vani na suncu. Tako da to je jedan sigurno od najvažnijih čimbenika. Drugo, što na svu sreću, ja bih rekla da nekako ipak polako se smanjuje taj trend odlaska u solarije. Znači, štetnost solarija je zapravo možemo skoro reći pa nemjerljiva jer su ljudi, dakle, odlazili u solarije čisto iz nekakvih estetskih razloga i tako, i zapravo niko ne kontrolira tu količinu zračenja koja se dobije tim putem, jel? I plus još sunce i, dakle, kad se to kumulira, onda sigurno na koži imamo neke posljedice. Tako da vani je već trend da su solariji zabranjeni za mlađe od 18 godina. Ja se nadam da će to doći i kod nas i da ćemo polako napustiti te izloge na kojima vidimo turbo, brzo, 2 minute, 10 minuta solarija, jer jednostavno to je jako štetno za kožu. Ne samo u smislu pojave nekakvog tumora na koži, nego i bržeg starenja kože, oštećenja kože i svih negativnih posljedica zračenja. Pa sad ste mi već odgovorili na pitanje koje sam htio postaviti, to je, znači, mjere sprečavanja. Znači, prvenstveno je smanjiti izloženost ultravioletnim zrakama, odnosno ovakvim solarijima koji su isto... Da, koji stvarno nisu potrebni, jel? A sad, naravno, ljudi koji moraju raditi na otvoreno moraju raditi, jel? Ali onda isto tako volimo ih educirati o tome koliko je važno da nose i zaštitne kape, šešire, naočale, dakle da koriste kreme sa visokim zaštitnim faktorom i da na taj način zapravo se štite. Plus još danas naravno imamo i odjeću koja ima zaštitni faktor, tako da i na taj način se može i takvim ljudima pomoći. A ovo što se tiče, recimo, kod nas baš samog poljoprivrednog stanovništva, naravno da tu je isto stvar nekakve i edukacije, da nije potrebno biti u 12 vani, da se sve može odraditi u ranim jutarnjim satima i kasnije poslijepodne. Isto tako kad dolaze, obično obitelji dolaze na preglede madeža i tako, pa volimo onda to isto naglasiti, da zapravo kako se ponašaju sa djecom, tako i vrijedi za odrasle, dakle što
ranije biti na suncu, na moru i kasnije pred večer, a ne naravno u razdoblju od 11 do 16 sati kad je najjače zračenje. Da. Pa u vezi tih zaštitnih krema za ultravioletna zračenja se mogu čuti svakakve nekakve izjave da ako je veći zaštitni faktor da izazivaju rak kože. Je to stvarno tako ili je to samo... To je neki loši mit. Loši, da. Znači, to nije tako. Danas imamo dakle kreme sa različitim zaštitnim faktorima. Ono što ja volim naglasiti kad kupujemo kremu, jer ima more toga na tržištu, uvijek je važno da gledamo da ima i UVA i UVB zaštitu. Dakle, da pokrijemo jedan i drugi spektar. Znači, UVB zrake nam daju onu tamnu boju i tako koži preplanulost, a UVA rade oštećenja na našoj DNK. Što se tiče tih kremica sa zaštitnim faktorima, dakle one mogu biti ili bazirane na kemijskim filterima ili na mineralnim filterima. Znači ti mineralni u principu se preporučaju kod vrlo male djece, kod osoba koje su jako osjetljive, jer jednostavno dovode do refleksije zraka od kože. Dakle, ne dopuštaju niti da ulaze zrake te zračenja u kožu. Dok kod kemijskih, znači one prolaze, ali se onda dešava jedna ta kemijska reakcija gdje zapravo se anulira to štetno djelovanje. Tako da sigurno nije da će one izazvati rak kože, nego jednostavno treba samo paziti što kupujemo i ne mora, ja kažem, se sad gledati niti brand ovaj ili onaj, nego je važno samo dakle, da ima i UVA i UVB zaštitu i da naravno prema našem tipu kože za ljude koji su svjetlije puti, svjetlijih očiju, osjetljiviji tip kože, zapravo moraju uzimati i maksimalni zaštitni faktor, to je 50+. A još par riječi o samootkrivanju raka kože. Znači uvijek je bitno da ljudi što prije, ako posumnjaju, da dođu da se jave dermatologu. Sad kako, na osnovu koji su to znakovi da mogu ljudi reći možda je, pa evo idem sad kod svog doktora ili kod dermatologa da kaže šta da radim. Znači koji su znakovi na koži koji recimo upućuju za melanom, kako izgleda te promjene na koži koje mogu biti ljudima sumnjive i kako često se ljudi moraju kontrolirati, raditi samo pregled kože. Dakle, ono što ja uvijek kažem pacijentima, bilo što da primijetite da je nešto novo i da niste imali i uvijek je bolje da dođete i da se to provjeri. Ja kažem uvijek je bolje da mi 5 puta kažemo da je ništa nego da vi jednom zakasnite. Dakle, većina slučajeva su to neke dobročudne promjene koje ne zahtijevaju nikakvo liječenje ili možda nekakvo tretiranje tekućim dušikom i tu je završena priča. Međutim, najvažnije je dakle ne ostavljati nešto pa nek samo stoji pa mene to ne smeta. 20% melanoma kao najzločudnijeg tumora nastaje od madeža. A znači 80% nastaje na koži gdje ničeg nije bilo. Dakle, bilo kakva točkica, neka crna koja se tu sad pojavila, ne znate od kud, zašto i kako, bolje ju je doći provjeriti. Dakle, oni krenu od neke točkice i polako rastu ako im mi to dozvolimo da oni tu budu. Tako da naravno da je lakše primijetiti nešto što vidimo na sebi, na rukama, licu i tako. Uvijek je važno pogledati leđa, pogotovo kod muških. Znači najviše melanoma kod muških bude baš na koži leđa. To povezujemo s time jer se više jer se jednostavno vi muški volite skinuti majice pa ja kažem ne samo da se sad specijalno sunčate nego možete peći roštilj, možete kositi travu, jel? Uvijek će ta leđa izgoriti i tu se zapravo najviše onda dešavaju problemi. Isto tako kod žena to su potkoljenice. Znači na potkoljenicama jer je velik dio godine zapravo nosimo kratko neke suknje i tako i zapravo noge su izložene. Jel? Ja volim naglasiti pacijentima da smo kad smo na moru 10-14 dana svi smo opterećeni s time da se mažemo, da nosimo kape, da nosimo šešire, naočale, a onda zaboravimo na sunce tu. Jel? Znači sunce je i tu, sunce je svaki dan dok je, jel? Tako da je važno znači kad krene sezona kratkih rukava, haljnica,
treba obavezno znači koristiti zaštitne kreme i dok se ide s posla, dok se sjedne negdje vani ili se bude u prirodi, dakle obavezno se štititi. A recimo kako često bi se trebali pregledavati kožu, to i mjesečno? Pa recimo mjesečno, tako onak kako ja kažem, baciti pogled na sebe, a jedanput godišnje je preporuka ići kod dermatologa. Svakako. Isto tako, dakle, na madežima pratimo bilo kakve promjene u boji, u obliku, neki koji su bili u razini kože pa su se počeli uzdizati ili su dobili 2 boje ili se povećavaju. To naravno ne mislimo sad tak se udebljamo pa se koža razvukla, nego jednostavno madež se počeo povećavati. Isto tako imamo u toj abecedi praćenja madeža slovo F, to znači feeling. Dakle, kad imate osjećaj da vas stalno jedan madež svrbi, pecka, nešto, znači nešto se s njim dešava, treba ići na pregled. Ako imate na koži neku ranicu, krasticu, ljuskicu koja nikako ne zacjeljuje, znači treba ići na pregled, to nije normalno. Kod pušača, recimo na usnici, vrlo česti taj planocelularni karcinom, tako da obavezno, znači nešto što vidite nije herpes, nije prošlo za tjedan dana, znači treba ići pogledati šta je to. Tako je, da. Evo, hvala vam puno na gostoprimstvu i na korisnim savjetima za naše gledatelje. Hvala Hvala vama na dolasku.